kali na yali coordinator intelligence services ko idukira da ya dem mami Museveni akadi biti owa mukulotegera abantu kiringani ano kwendi bye solo tegera ati mani je biko enda ati bakulugezi gezirwe kiro taida chikola cheta sola chikola nti bo mukobo okola ki aida chikola kino oyina kumubitala ino choko weidi wokula chironji wantemba bo wetegera chironji so mbe ndikula musuguli yali musomesa la Amin mu byamaje Amin byategera ndi musuguli na ali kuido ku musuguli kaga aho ya yimbula buli kyetagisa yasindika abasada babali abakubya abemundu era Amin yawe bwamagezi abasada abali mu kibayitanga SRB State Research Bureau eyali yekulemberwanga omwami namweta itabuka gaga imwao na mtumba itabuka wena busoga bakali buti musala amagezi omukulu mukobera amazima vuga bagengeri ayi ngabona bali kumutya Amin ngali oti bulumba ngatasoboka kitegezo okwekazano jano omukoboti bwesibakisoboka tusibemu wantimba ki odi kitegezo okoba omukulu nti kibakisoboka tusibemu ebyo odi kitegeeza tulikogera ku marwa rumiro na sanvu na mwenda ngai 10 lulala ngoji olwabise ayi ngobere tujjo kutukona ko lwale no ku 11 nga Amin asibyemu ebyanguwa Amin kulugezigezirwe olwale no bambona ku mujinja ku 12 mwidinda muno era jibayitanga Libyan Bank utyagali Coca-Cola ku ministry of fuluma mweno kwiganga road yao waliwo bank bagisula ku bomu nga basubira nti Amin aliyomu atali kusoloza sente Amin ti yayibansi eno tali kulumukaga yavanga ni yala birimu ku chi yali yerabire ti kwerabira boti bali banazinga abantu abandi munsi edindi tujje mu ba Uganda muri abantu ngabona ekintu kayi bakikubye ino chikukanzemu kwantimba tuli kwa Amin zena kwendi oluna kule tuli kwogerako lwaki Amin bali basubire nti ali mu bank ali kukokomba ngolingirya ena kwe mwezi April 12 1979 yali mande Amin mwene government yegwa ku Sunday yagwa ku Sunday kwe kumena olala bambi omusasire era ni no musasira engoma diri togota kuno emanya ngoma da togota nga bawuliza ati Amin yakoze ki ajire obwabali ku ngoma n'abali yako group yaba yito joko era uli ano yito joko mwena ayogera I am Lieutenant Colonel David Olito Job. I bring you good news. On behalf of the Uganda National Liberation Front, we have today, Wednesday 11th April 1979, captured the Ugandan capital of Kampala. From today, the racist, fascist, and illegal regime of dictator Idi Amin is no longer in power. We ask all the masses of Uganda to rise up and join hands in eliminating the few remaining murderers, looters, and rapists still at large. We appeal to all the peace-loving people of the world to support the People's Liberation Cause and condemn the former racist regime. We order all the soldiers who have not yet surrendered to do so immediately. Lastly, we ask all the residents in Kampala to remain calm and stay indoors. Please stay tuned for further announcements as they be. yali ku Radio Uganda Amin sinole tini field match kabangali muri bona kabangali ai bati badibona kampo brango bono kayala ndire amelia ona kayati ona kayati ondo ni masulubu mesenyo